le nei o le masina o a perila lua felua sfulu maleono. Ia, o lea ua toi malo tia fo'i le tātou potu whaasalalau nei, o lea ua mawhaatasi ia male sui, o le vaenga le ICT, ia po le vaenga fo'i lea mo meo feso ta inga te le vavave whaaona po nei, mai le matanga luenga o feso ta inga ma whaamatalanga teknolosi le MCIT, le sunga ia Talavou Junior la tu, ia awale whaamalamlamaina fo i o le whaamoe moe o le matanga luenga le vai asfo, lea o le aalo atuai i le whaalawi loaina o le vai aso e whaatau ai ia le vai aso o mea tau digital. Ia po o le teknolosi lea ua tātou iai le nei vai tau. Whaatalofa atu Junior ma lo le soifua manuia, ia ma lo fo le lava papale ma le ono sa i mai nei tai au. Ia whaatalofa atu fo i maui nei tu la tai au lo sunga lo tu mai fue tatu blokalami whaatalofa atu fo i le malo le atu nu ro pena na maua ma whafonga mai tatu blokalami nei tai au ma lo soifua malangi ma. Ia ma lo whaafitai ai o le atanga ia se i whaafonga fo i le atu nu o lo mai moa mai. Ia po le ale le tāua, po le afo le nei mea tau o le digital. Le tātou te whaataua ina i le vai aso fou, e le tātou matanga aluenga of sota. Inga whaina e sau noa, Junior? Ia whaftai maui mo le whaafsiri o te iro e tāua le fisiri. Wai e tāua fo i le au tatoanga i atu fo i whamanatuina o le vai aso mo suinga fou wha teknolosi. Ia e tāua lava le nufosila fia ma le malama fo i o le tātou atunu. Ai po le alea me o le digital, po suinga wha teknolosi o iei nei ona po. O le esa wa i fo i nei o langa ia tatou sa iei lava ia teknolosi. Ia o le suinga fola le wa iei teknolosi te mini, lo whapipi ia tuai ma le digital po o whamatalanga wha fwoi numero. O lo wa ia i loa. Pe o le ngangana lea i tara no ai technology po teknolosi wa le wei nei on po le wa vavi le wa vavi le i le fisota inga mali whamatalanga mali mawaina fo whamatalanga nei on po pe o le o teknolosi lea ia wina ma te umar pa ia le data pe collect store mawil ili fo ia tatsa ia po whamatalanga fa whainu mera ia. Lea maua ila ia isi whamatalanga lea tele na whaonga ina i tatu i le ola i tatu ngaluenga ma le ola soifua fo i aso uma le olanga. Whaftai, ia mana tua fo ila Junior e sel tāu o le vai aso lea wa o le lalolangi lea o tātou iai. O le to iai se alu i tua. Na o le teknolosi lea o tātou whaonga ina le taimine nei o tātou te fiso ta iai. O le tāua o nei mea o mo le so ta inga. E mawhairana tā se e atu le tātou pokalame, se i tāu mua le tātou pokalame o le vai aso fou. O le aso ngā fua i le aso whareili. La songa fua la le mata ai mfaina sa no el por kalame la songa fua va ftai maui ia au ta se dei alo tu le blokala mia te lo te le nisi u tatu mau lo fu ia pe o vai aso ngana sa mo vai aso fu o so fu malolo ina ia pe o le wa e se to fa ma se fa utanga fu le matanga luenga e sei foi mas winga fo ia wo ia teknolosi nei on po sau la vona fai se vai aso e fata uai foi ma pe una ia foi ia malu le atunu e swinga fo fa teknolosi wai teminei ole polokalame e vai aso ato ia matsa tu ide la sunga fu io la sunga fu la sumo mo le pe ole aso le la tsala lo ia le vai aso foi ole digital week e ai foi la o mo foi una vai ia events po events mo aso tai tasi ole tatu digital week ole aso mo la le ole
whaatinu nei le folasanga le matanga le benga. I tu sai fo I ma le la sanga po le journey vo Le malanga mai o tatu atunu. Se ia o mai te mine le ofi mai o swinga fo ia wha teknolosi. E fo ila ia folasanga pupu. Po spotlight sessions ia le wa whaingoai. Ia o peo se avanua le o motu uina tui matanga le benga ma company taitasi. Mai se lava I tono le malu. Se fai se lato folasanga I lato fo ia digital project la yo lunga lulu e te minei. Ya mai foi se fa mal malamanga mo le no fosila fio la tunu. Po le ala tu langa lo la o ia atina ia fa teknolosi. E foi lá ma le panel discussion. Le panel discussion la lia ile sui mai le vaenga foi numero fa momowino po le stats ia o le central bank. Ia mali sui le mai le vaenga le ITU po le International Telecommunication Union. Ia le tartara noi foi ile architecture po le fausanga o le digital foundation I nei I Samoa. Ia na mai leo e voila ia o isi spotlight sessions ia po folasanga po o isi foi matanga benga ia faso ai foi I polo keti foi o lo pena na ngalulu e ai nei time ia peo le la fau e sa no junior e peo le te va te fa tianga al pokalami e te le a fola sanga e fai mai ai le aso mua se itau ai le aso fa le po le aso fa ai o le pokalami ia mai o te tonu fo o le tele o fola sanga o le tele fo ina le mala male sila fia tato tonu le la wifi sina tele o vaenga ese o le digital e te tauna mala mai ai o le fo ila e fai la fola sanga le foi lau fola sanga le fai le aso lona lua ia po le aso lua le aso full fitu o lau fola sanga la lea o lea e au fia I tonu ia le vaenga fo I lea o le one government portal e ma fai ona e sa noa junior fa mole se I tau fa mala malama le atunu o le hale mea o le one government portal faftai mau mo le avanoa e fa mala mai foi le o mau foi le avanoa o te roa e toa tele o lausi la fia ina ia le foi polo keti sa ngalui le matanga benga pe o le one government portal ia pe sa fausi ina le lungo le nat au tu e avea ma si au wala fa faingu fia ina ai ona mau wai tangata ia li au nanga po whamatalanga I winga I au nanga ese o lo whapena ona I tonu o satotunu morsila fio o whaisi tele o matanga luenga le o iei temine e tofu foila matanga luenga ia malatu au nanga po latu au penga ta whailangi saula le tangata foile pe sa mai wafu po whatita inga saula se tangata le mai wafu e fia maua se au nanga whatita inga pe I o le whafo wino le just for lau passport ia e rei loa la e se tangata po fia tonu le matanga luenga yanga Io le kere fo le kemile la alu le kau sa ili lunga po le ako pe o le one government portfolio pe o le nufoanga tu tasi lava le le wai ai mai to tonu matanga luenga ia matanga luenga whamatalanga I wina I au nanga ia o le au na foi mana au tu sa fause ina ia le one government portal whawhaingo fia I ona access tangata mai se lava I tangata whai malanga mai wafu awa la tu te le sila fia ia mea foi tono tatotunu pe o le one government portal la le whawhaingo fia ia ona maua ia whamatalanga ia au nanga ia o le one government portal foi ia e align le lava ma le
au tu le aso pe una ia I foi ia tangata Samoa ia I swinga fo ia fa teknolosia ni ni vai tau ia pe o se ama na matulea no I se foi mal fafsiti Faftai a fa pela o te no foi fafo o te saula I Samoa nei e tua le malamalama po fe ia le matanga luenga male matanga luenga ia te le ala o te whaonga ina la vala o telefoni o te alu I lunga e su elea matanga luenga su e mea o te mana o ai o le ala le tu ainga a whapere ina le o walu lo I lunga le government portal whawhena o sa ilia o whema wai le government portal mwhaina e saunua whamamla malvaenga na junior ia whaftai maui ai alu I lunga le pengata whailangi e tano ta ia le one government portal ta le Samoa one government one government e oso me ala le pengata whailangi le one government portal ia mwhairona access alu I lunga ma sa ili fuila ia se au nanga ma we foi fa matalanga ia lo tau sa ili a fa pe matanga luenga of so ta inga fa fe na o sa ili I lunga le one government portal wa tai mo ia o lunga le one government portal ia tele lava ia features lava ia o le bo uma voi ona tu I lunga le lisi o matanga luenga ma official malo o lo ia foi e te mo voi la I lunga le lisi ia le ia matanga luenga o teknolosi pa matalanga ia o uma voi ona e direct sa o lava la I le au penga te whailangi po le website sa le matanga luenga la le to ia se tinga inga le I kau ka po le ale ni website sa le matanga luenga mani matanga luenga ia ke alu lunga le one government portal ia lo mau ia le lisi o matanga luenga ma ofisa taitasi e mwhai foi ona pe o se faito tu ale tasi eti pe ui atu ai foi isi ofisa ma matanga luenga malo o whawhai ngofi ia le ngalbenga le sa ia le tau sa ili ma tau su e o le matanga luenga ma le ofisa ia o le tūlanga na whawhela o lona wingal tu ai ngā tūlanga fo ilia lea wa saunoa junior e te alua tūloa I lunga o lau laptop po lau telefoni ia ona e tangolola ia tale ingoa lea Samoa one government ia ona saulo le ilunga le upenga te whailangi lea po le website lea o inala e te alua ia whailo le tala ho ina le masa no whaalongo I tangata whamai te alua le ia se whailunga te alua la ia lea su e ilunga na ia I umaki ma vaenga uma lewa sau noa junior o la fo ua ele lisi o matanga luenga na wa umana tu ilunga sao le junior ia sao le lava mau fai ngofi lava pia nga sa ve ulau Facebook foi ia pia alu voi lunga le internet alu voi lunga tato one government portal fai alau sa ve mai malama tu isi vai o ngai ke fia ma e mo e poko fai Facebook o sa ve ulunga social media fa pena fo ile le fai ngole one government portal la sa le lo fa pe o lunga o le matanga luenga o le pale mia ma le kapenetsa o lo te fia alu e fai e vai pe fia le tau e fai lo passport sa mo le ale fai nga e pe ora saunoa le lisi lava lea o fisa ma matanga luenga sa se manu e te mau e foi la ia le matanga luenga al parimia o lo ia e foi la ia whamatalanga I winga I au nanga ese la la ia ma le immigration la ia ma le immigration a whaila ele o mau e lunga le utato one government portal ia whamatalanga le te tau saidia o lo o ye le link sa o lava I le websites po le penga tawhailangi ia le matanga luenga e te mawaila atone te mawaila leo te linga o whamatalanga le te tau sa mawhaila na e click I lungo le link lea ia sao le lava e ngale kiriki a pea ngai kiriki lau messenger fui lea nga direct fu sa o voila I o e le
office. Whaaftai, ia o nā ua mai mo whaafonga mai tātou atunu. Ia tau whaamalama lama le sunga ia junior. Ia le whaamoe moe o le tātou. Tasi lea ngā luenga tele le tātou mālo. Le aile i lewa ona tatala aloa ia. Ia o le One Government Portal lona winga. O le upenga ta whailangi fo i lea le tātou mālo e tasi ia. E maua umai amata ngā luenga. Lea ua sau noa ia junior. A whai e te alu i lunga, a whai te mana o le mata ngā luenga o whaatoanga. Ia laua ia le ki ina e te latua i lunga su e ai. Ia sau i lunga le mata ngā luenga o whaatoanga. Lea la fo i lau sau noa junior. A whai e te le e iaini vaenga fo i le te fia malama. I le o maua umai lau, e le o whaamali e ina, e lo whina ngalo i lunga o le One Government Portal. Lo na winga, o na i le link junior. O le link le na e te ngā i ai ki liki, pe click. Ia ona e alusa o loa lea i le website al matanga luenga po le lato upenga te whailangi. Ia e te maua umai le te leo nisi whaamatalanga. Leo wa sa unua junior e tau whaamala malama i lo tato watu nuu mo le sila fia. Ia le whaonga ina o le tato One Government Portal. Junior whaamol molea o le ale le tā ua o le mea le nei o le titito. Le ale tā ua fo i lea wale wa sa unua i whaafaingo fie ai. Whaafaingo fie ai lea tato fisota inga. O le digital pe wo whawhaingo fie e le tele o mea pe o fisota inga. O te mine o vave a le fisota inga o no le digital technology le o e te mine. O le sfoi tūlanga le ia digital technology o vave ia le au nanga pe le ia le tatu One Government Portal pe wo va ve le o ia au nanga te ro fo ia le anga I fo I luma le atina e no le tatu digital transformation e ono o tu le tūlanga vo le au mo fai e ona fai online ia payments mo tele o services pe o le tūlanga le lei lea o le digital technology lea o le o la whau junior e saunua o le winga o lau saunuanga fo I lea I le whaafai fie fo I le mwhaina whai online tato payments to inga tūlanga fo I le lau watalu nei lunga whaatumu atula eo so mai le si vaenga na whai mai e totongi po le visa card po le credit card o le tu inga tūlanga nā lewa ia, le te sauno ai. Sau le lawa mau pe o le tūlanga nā lewa ia le te le wawe o le teknolosi lewa ia te mine. Boa o le si fo ia I tū le lei o le digital technology. Boa wawe mau wai le whamatalanga. Pe o le si tūlanga pito sili le ona lei ona I aso ia sa tau alu lava I le ofisa po le fai le tusi ale momoli o le ofisa e tau sa ili voi la whamatalanga ia te tau alu fo I nufoanga ia tau su e mai whamatalanga ai pe o le suinga fōra lewa ia le technology leo ia wa maua lava ia le o tango tua telefoni su e maua ia po kango kwa telefoni su e lo laptop e laku voi lunga na internet ia ka le mea lai ke fia I loa iau sau whamatalanga o e le koe kaukinga inge ke alu se malo whale ke alu le ofisa iau pe o le wa e le koe alu sui whamakalanga o le wa laki o whamatalanga e sui oi pe o I tu le lei o le digital technology le samu whai e fo ia le mtanga wenga e una ia ma whamaris au wina e fo ia le tatu watunu Junior ni ile taimile tato wo I Australia. O lea la o la tua umaita wa le vana na popoto tangata Australia le digital fa nga ina o le teknolosi O le fataita inga la o le tulanga fo le to tono fa le inga o le wa vai tu o tau le tu mulunga le kiu fo le wa o na le lua tu tangata piki mai lana mea ai lawa langa oka lawa umana fai aloa wa atu wa ia masini fo ia na te la tua o ia
omi whaapea, kiriki whaapea ma waile, le mela te mana o ima pea ia, whaina sa unua whamamlama, o le tūlanga le tilo i tātou Samoa i le mea o le digital transformation. Ia, so le lava maui, o le peona so no fui le te mi umawai. So, sa iei le tatua mata mai technology, so wale koe iai le kiu le sa e laku ilunga, ka le kesia lo oka ile, that's technology, technology. A te mini, o iei screen ngai ilunga o le, so la o le pe o lewa whao ngai le whamatalanga whawhoi numera nea. Le uwha whaingo fie nai lea o unanga lea. Pe o le tūlanga na lea ngā ia na ia le tato mtanga luenga ma le ngā luenga whoi le tamu whai ina una ia. I le tato malo. Pe o le digital transformation lea po le skepu lea lea ngā ia tuai le tato whamoe. E wangi koe iei ni lenga umi ia tatou whaonga ina loa ia le technology lea wa iei. Luna wingana o le tatou whainga malanga o tatou journey lea lena saua saua mai le amatanga, saua i loa sau le teknolosi o mai loa lea wa tatou digital. Luna wingala o le tūlanga na o le ala iai le anga i luma o le tātou lalo langi wala wa lewa na o ia isi atunu ia o si o tātou wa atunu ule whai maari ia si a tātou wa mio yes, le lava maui e slow wale ia le wholaunga fui po le tātou process ia e oa iai peo tala le stoi le stoi inga ngawhe mei kau ki oa iai e o mai lalo le waki ma lo whaftai ia ola u fesiri muli ala junior ai le wha e na tāpol kalami ia ole tūlanga fo i lea i mō mea o afianga o wa whaafita uli a wā lea ua ole mea mautino e ese le mānei o le tūlanga le digital whaingo fie maua ngō fie, sa ili ngō fie, sefe ai lo taimi, tūlanga whaapena. Ai ai fo ila maona, mana tua so se mea leleia e tauana in whaafita au. Whaina e sau noa le tūlanga fo ili o le puipuinga. Ia, whaftai mau e sau le lava lau sau noa ngai le tūlea. So se mea lava e ona i tūlelei. E fo i ona i tūleanga. Ona la o le sau wa i o le teknolosi fou le wa tato i nei temi. Ma le whawhaingo fie ino na maua o le whamatalanga. O whaingo fie voila i si tangata. O nga sa ili mai whamatalanga i e whai i si tūlanga. Pego tūlanga whai e whasori tūla whonu. Ia e o toi po voi se lilo sila fia tatotunu le tele voi o isi i tu leanga o le technology. E pei o le plokalame le tato vai asofo. E voi la le konesale le sa mai fafu. E fai voi la lona folasanga. Le atara noa e voi la i puipuinga i lunga i suinga fofa technology lau e te minei. So, o te roa se vano ta ua fuine ia le whalawa i tele fuia le ni i loa ma le to mai me malu fuila tunu. I suinga ma puipuinga i ono security nunga o au penga te whailangi ia wapeo masani a tātou i puipuinga ia o password e sa whamarusi alau password ia au te roa se wano ta ua leo le whalawa i tele fui lea to mai ma lea i loa i suinga ma puipuinga nunga le digital technology. Haftai. Ia whai umai lau sau noanga lea so muli le whai le closing pe o lea tapu ni aloa ia le vai aso. O lea iai vaenga e lua te va ai atu iai tunia. O le launch o le polititala ina o le National Cyber Security Strategy lua afe lua lima i le lua afe tau se fulu. Ia ma le National ICT Policy lea e launch fo i le aso lea tapu ni aloa ia le tatou wha moe moe. Ia whaftai mau ia
Mole foi le faftai le fiongo foi palemia ma le kabineta. Wa le ua pasi mai tatu policies ia ma le National Cyber Security Strategy. Pe o documents foi ia sa ngalu ia ile mata ngalu ngai te mi umavai ia ile toi reviewing o le ICT policy le sa ia ile lua fe fun malefitu. Le ala toi fai le review. Ma le ua pasi mai le kabineta. O le aso muli la le tatu Digital Week. Ia lea la le a tala loa ia I loa ia tatu policy ma tatu strategies ia mai alo ona tala ia ona available foi la ia ilunga o le website le matanga luenga fai ona fai tau ia ma malama mai foi ia le malula tunu I nisi foi o tulanga po Whainga whaavai ia tapena ia mtanga minga. Malo, whaafitai. Ia, whaafitai lava junior mo le whaamalamlama ina fo I o le vaenga tā ua, o le vai aso tā ua whaapitoa lea, o le a whaamanatuina I le vai aso fo. Ia, tau ia ina ia alofangia I le atua, ia taita ia atu ia ilo so I fua, e mai se fo I le pūlenga ma le au whainga luenga, le mtanga luenga, o so ta inga ina ia tātou aulia manuia le nāwa iaso o mua ia ma ia maua ia se taunu unga le lei o le wha moe mo le wha malamalama ina isi o tātou atunu o le tāua o mea nei ofiso o ta inga te le vavave ia ai maise ofiso o ta inga nei ma polo kalame nei wha afuainu mera pe o na tāua junior ia ua te le vave ma whai ngō fie ma maua ngō fie ia tūlanga uma o nanga tātou te mana o mia I le nei vai tau. Ia, na whai ngō fie foi o na totongi ina ai na I lo le tau walui o e tū le kiu ma tūlanga uma whaapena. A lea ua mawhai o na whai atu I lunga o penga o fisota inga po o le online. Ia tātou ia au nanga uma nei. Ia, manuia le alo atu le vai aso le digital, ia po le Samoa Digital Week le vai aso Fortuna, manuia foi. Ngā luenga matiu te o totoi o nei aso o le nā ua mai moa whaafonga mai lu tātou atunuu I le whaatalanoanga ma le sunga I a Talavou Junior latu ia I le vaenga o le sunga I a Talavou Junior ia o le principal ia po o se tasi fo I o sinia o le vaenga o le ICT ale matanga luenga o so ta inga ma wha matalanga te konolosi ia wale wha malamalamaina o le vai aso tā ua I le nā fo I vai aso fo. Toi maua se isi a wanoa tātou toi whailoa ai. Ia manu te leina le nei aso Samoa ia maise o ngā luenga matiu te mawhaiva ma lava singa ese o le nei aso wha soifua ia.